0,4 i 6,0 nisu ista stvar. Sada dolazimo do najvažnije brojke. Na srpskoj stranici i u cenovniku stoji 0,4 litra na 100 km i emisija od 22 grama ugljen dioksida po kilometru. To je ponderisana vrednost za plug-in hibrid. Test počinje sa napunjenom baterijom i veliki deo ciklusa automobila prelazi koristeći električnu energiju. Zbog toga brojka ne predstavlja potrošnju benzina na drugom putu nakon što ste potrošili električni domet. Ona takođe ne prikazuje trošak struje kao litre goriva. U zvaničnoj srpskoj tabeli ekonomičnost za Tiggo 8 Pro PHEV pojavljuje se 6,0 litara na 100 km uz 136 grama CO2. Ta vrednost mnogo bolje opisuje rad kada je pogonska baterija u režimu pražnjenja ili na rezervnom nivou i automobil funkcioniše kao hibrid. Nezavisni testovi istog pogona uglavnom potvrđuju taj red veličine. Približno 5,5 do 6,1 litar u mešovitoj vožnji sa niskim nivoom baterije. Jedan poljski test izmerio je 4,4 do 4,6 litara pri 70 do 90 km/h, 6,3 litara pri 120 i 8,3 pri 140 km/h. To nisu naše laboratorijske brojke i zavise od uslova, ali lepo pokazuju koliko brzina menja rezultat kod velikog SUV-a mase skoro 2 tone. Praktična računica je jednostavna. Ako svakog dana prelazite, na primjer, 40 ili 60 km i punite kod kuće ili na poslu, veliki deo nedelje možete završiti bez paljenja benzinskog motora. Ako ne punite, automobil i dalje koristi regeneraciju i hibridnu logiku, ali tada ne vozite automobil od 0,4 litra. Vozite veliki hibrid koji će realnije biti oko 6 litara, a na brzom autoputu i više. Ukupan domet bez preuveličavanja.